bir. Bundan konu üştüğüm söz. Nanandı bir kolmen benanların üstüne tat koyma. Nananı sevgiye taslama. Ağınız, Sabonlu. sağ olunuz. Selimesiz bir. Mağın top vermişsin. Doktor bağası burağını var. Ben şaşaptırmam. Men aytamayın. Дінмұхамед келе ғой. Шаршап тұрсаң, бірінші ентігіңді басып алайық, жарай ма? Ендеше тыныс алу жаттығуын орындап алайық. Бірінші мұрынмен дем аламыз, ауызбен шығарамыз. Жарайсың. Енді тыныс алу жаттығуын жасайық. Ой, жарайсың. Енді айта ғой. Topa oynayıp topa okul topa. Ağınız. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Mağın bir tursuk vermişsin. Торсықта қона бұрын бар. Раяна, есіңе түспей тұрма? Ендеше, келе ғой, есіңе түсіруге арналған жаттығу жасап жіберейік. 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Қайтала. 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Есіңе түсті ме? Ендеше айта ғой. Tından bastarsan bu olsun. Tından bastarsan niye? Торсық ağınız. Kayrı gün. Bana domura verilirse. Bu dobranın okuluna bir öğlen. Айта. Katır mınşalik domura. Yekşekte mının katır mınşalik belken bura. Naz kazak domura. Bilgin kişi bizden caydı. Şodan şura tek kana. Odan ıkkan çok şeçiri. Odan ıkkan çok dana. Жарайсың Әлімхан. Ендеше домбыраны тарту үшін бірінші біз саусақтарымызды жаттықтырып алайық, жарай ма? Келе ғой. Домбырамды маған бере тұр. Бас бармағым атам, балан үйрек әжем, ортан терек әкем, шылдыр шөмек анам, кішкентай бөбек мен. Жарайсың. Ала ғой. Denizler, gündüzler. Sinirli kuana